Ćao Ivo, uvek prelepo izgledaš i lepo si raspoložena. Koliko ti generalno vremena provodiš spremajući se i šta ti najbitnije kada je fizički izgled u pitanju? Koliko mi vremena treba da se spremim? Pa 15 minuta, bukvalno bez tuširanja. 15 minuta, stvarno jako malo, ali kada je neko prirodno lijep ili dobro urađen, šalim se, onda stvarno ne treba puno vremena. Mi možemo bez šminka da izađemo da sijamo. Mislim da je to sve do harizme. Ko ima harizmu stvarno može da izađe kakav god, svi će ga opaziti. Šta ti je najbitnije kada je fizički izgled u pitanju? Na što najviše voliš da se neguješ, da kažem da odvojiš vreme? Pa definitivno koža. Mislim da je koža nešto što generalno stari, a moramo da je održavamo, tako da džabe i sve te operacije ako nemate njegovanu kožu i mislim da to sve ide i iznutra, kako se hranite. Tako da moram da ispromoviram i svoj Budi fit sa Ivom, to je moj program za mršavljenje. I najbitnije kako ishranu vodite, tako ćete se osjećati, imat ćete više energije i usporit ćete starenje, ne bi vjerovala, ali autofagijom možete da usporite starenje. O tebi nekako uvek pišu uradila je ovu estetsku intervenciju. Koliko ti generalno smetaju takvi natpisi? Ne smetaju mi uopće zato što znam šta je istina, da nisam uradila sve, imala sam 2 operacije, to je jedna operacija nosa i jedna operacija grudi i to je to, ali ljudima je lakše da prihvate da sam cijela urađena ili mi je lakše prihvatiti da sam takva urađena lijepa. Teško mi je prihvatiti da sam lijepa prirodno, nekako ne znam zašto mi je teško, ali to mi je istina. A da li imaš neku intervenciju u planu? Nemam. Žene kad krenu da rade neke intervencije nikako da stanu. Da, ali neke žene znaju gdje je granica, da. Moram da te pitam, ko ti se od naših poznatih ličnosti, da kažemo, najbolje uradio kada su estetske intervencije u pitanju, a ko bi trebao da promeni doktora? Pa, čekaj sam malo, ko se najbolje uradio? Stvarno iskreno nemam pojma. Ne znam kog bi sad uzela Emina Jahović, iako ona radila stvarno dosta puta nos, koliko sam čula, ali ona mi onako izgleda kao prirodno se onako fino, desidno, baš i lijepo. A sad ko bi trebao da promijeni neke operacije, čekaj, samo malo, ko je, pa ne znam, iskreno ne znam. Naprimjer, od Maje Marinković-Guza mi se malo ne sviđa. Ne da je prevelika, nego nekako oblik mi se ne sviđa. To bi ja možda promijenila i da nekako čudno ide. Ali možda ja nisam to vidjela ili nisam opipala, tako da, ne znam, drugi možda jesu, pa se ne slažu sa mnom. Malo pre kada sam ti rekla da uzmeš jaknu u hladno, ti si rekla mene ljubav greje. Da. A u medijima se piše da si raskinula vezu sa svojim dečkom, pa šta je tu istina? Pa ljubav je svuda oko nas i ja tebe volim, tako da volim vas sve, tako da nije samo ljubav između mog partnera, volim život, tako da to je mislim najbitnije. I ja sam puna ljubavi generalno. Znači trenutno si slobodna, nisi u emotivnom odnosu sa svojim... Ja trenutno sam slobodna, da, kažem ti, to ne znači da nemam ljubavi u sebi. A zbog čega je došlo do prekida? Pa, to sam isto baš pričala kod Stevana, tvoj kolege. Nema nikakav sada neki razlog, nema nikakav prevara niti svađa, nego prosto odlučili smo tako da ne bih voljela da pričam o tome. Ne volim, jako je komplikovano. Kad bi vam krenula pričati o tome, život je jako komplikovan, znaš. I ne mora da se desi ni prevara, ni sukob mišljenja, nego dovoljno je da kad otvore ovako auspuha imaju auto krš, muka mi je. Generalno dovoljno je samo da svako ima malo drugačiji pogled na život. I to je to. Delo mi da ne patiš. Ja? Zadovoljna i srećna. Ja sam baš zadovoljna i srećna, da. Uvijek trudim se da budem. A kakva je Iva kada pati, kada je nesrećna? To rijetko kad ćeš vidjeti. Da, jer ja držim svoj život pod koncima i ja sama sebi krojim sudbinu i ne dozvoljavam da ako mi se desi neki problem, ja ga riješim odmah. Nađem soluciju, imam kao PowerPoint prezentaciju u svojoj glavi i puknem program u sredinu i sad tražim soluciju da ga riješim. Tako da kod mene nema problema. Ali sigurno je bila neka teška situacija u životu. Kako si u tim trenucima to prebrodila? Pa i bila je jedna sada teža situacija gdje sam, ajmo reći, svu svoju ušteđevinu što sam skupljala, uložila u neki biznis gdje sam prevarena, na primjer, evo ta situacija od strane jedne dotične gospođice. O tome ću kasnije pričati, ali iz te situacije sam se izvukla.
Neverovatno je žena kada je jako sposobna, kada ima ambiciju, izađe iz svake situacije. Tako da sam sjela i razmišljala sam, ok, Iva, dobro, sad si pukla gotovo većinu svojih novaca u taj biznis, a i sad se izvuci, to je malo teže. Pa sam se izvukla i smislila sam drugi plan koji mi je vratio taj uloženi novac u 2 mjeseca. Znači ti uvijek imaš plan B? Moraš imati plan B. I dalje u ljubavnom smislu i u poslovnom uvijek postoji plan B. Moramo da se dotaknemo zadruge. Reci mi kako komentarišeš učesnike trenutno i da li je pratiš uopšte? Lagala bi kad bi rekla da ne pratim. Znaš kad pratim? Kada čistim kuću. Evo tad pratim, a to je stvarno često. Upalim čisto da slušam te gluposti. Generalno volim Janjuša da slušam s onim malim. Kada obojici idu nešto da rade, sad njemu govori nemoj da misliš na mene u tom trenutku. To sam pregledala sigurno 10 puta, nisam mogla vjerovati. Ali sad šta se dešava, Maja je ušla sa ne znam šta će se desiti sa ovom Aneli i Matorom. I to i Matora. Mislim da generalno Anita nije... Da li misliš da je to bilo fake ili... Pa mislim da Anita je samo osoba koja je koristoljubiva i koja Matora je dala neku pažnju koju vjerojatno prije toga nije osjetila. Pa je se to svidjelo, pa je pristala na to, jer mislim da je ovisilo o njoj. Koliko god ona sad govori da nije tražila od nje ništa materijalno, dovoljno je da neko te skuči, da imaš neko bolje mjesto nego što si prije imala. Tako da mislim da ona generalno nije lezba. Ona samo jadna, premlada, da ona još ne zna šta je. Ona jadna još uvijek ne zna šta je. I treba proći malo godina još, vjerojatno kasnije sazreva djevojka i kasnije će shvatiti da ona uopće nije biseksualac, nego je ona teški straight. I mislim, tako mi izgleda. Tina mama se oglasila i rekla kako je Jovana nju iskoristila u cijeloj ovoj priči. Jovana nju? Pa gledaj, moguće, zato što i Matora isto jako koristio ljubav. Ja znam iz svog iskustva, bila sam s njom u zadruzi. Jovana gleda sve kroz korist, sad ne govorim materijalnu, nego i društvenu, znaš. Gleda s kim će se družiti samo iz neke njene poznate koristi, znaš. Tako da i Matora je slična njoj i mislim da generalno to je sve Matori karma, zato što ona je branila neke ljubavnice, a njoj se desilo, jako je kontradiktorno, znaš, kada to malo odvališ šamar realnosti, kad shvatiš, a to se sad njoj dešava i sad je ona u centru pažnje i mislim, ne mogu da kažem da mi je žao, znaš, sve to dođe. Svima se vrati za neke stvari koje su radili. I evo za kraj mi reći, šta ti misliš ko će osvojiti prvo mesto i za koga ti navijaš? Pa ja ne navijam ni za koga, a vrlo teško je reći ko će osvojiti nakon 2-3 mjeseca koliko je prošlo prvo mjesto. Možda uđe neka nova osoba koja je malo pozitivnija i koja je harizmatičnija od ovih svih učesnika. Ne mogu da kažem, nikom mi se ovdje nije toliko dopao, ali im svima želim sreću, a sad ko bi mogao osvojiti prvo mjesto. A iskreno da ti kažem, vjerojatno neki idiot. Da, nažalost, to je tako, uvijek će neki idiot da osvoji, ne kažem da sam to bila ja, ali Prvo sam to htjela da te pitam kako onda komentarišeš sebe. Ja točno znam šta hoćeš da kažeš. Ne kažem da sam ja, ja se ne uklapim u tu korpu idiota, ali tako inače završavam. Ja im želim puno sreće i neka pobjeti onaj koji nije idiot. Hvala ti puno, Iva, nećemo te zadržavati. I pozdrav za Hype televiziju. Ćao.